dunuta fansas diaharu furun mi mawdu awme wahaka dakkalani egotum mi mawdu awanda ek bare oda gannawani debe flok bare oda gannawa be flok awanda ek studio bare oda gannawani Mariam Adia EPS Foundation ge midawruge hinga committee ge nabrais adi online ko awanda ek bare oda gannawa Dr. Ali Shamim EPS ge founding member kome swaraka awul badalana EPS ke namaste ka first tolos abban hargo June mo ge 21 ko hulunu school राज्य का इंग्लिश मीडियम किया देम फिश फुरतम प्राइवेट स्कूल देम स्कूल की फुरतम फिशिगेंदी बड़फेम वालों के फुरतम फिशिगेंदी में स्कूल के फाउंडर न के मुस्तफा हुसैन ना अहमद मुज्तबा शाहिम राजिया अलमरहुम जीठी मानिका हसन माहिर और मैं फुरतम ऐसा देबे फुलना बिजी को उल्वा में सामने के प्रोग्राम ती उसको ले विभाग कोटा का और पर शुक्र अदा करूँ EPS फाउंडेशन कम से बेफुल का वंड विदार दुफान तो EPS फाउंडेशन के तारफे अदी फाउंडेशन मी कीने गा याद तो अस्सलाम वालेकुम वाह बहुत शुक्रिया राज टीवी और मैंने प्रोग्राम मालूमात को हिस्सा को मैं फुर्सत देवी थी और मैं फुरता में कम हम EPS स्कूल के इंग्लिश प्रिपरेटरी एंड सेकेंडरी स्कूल के पंचास देवन उपंदुरु के मुनासिबत का स्कूल के अतर मोसिसन कमगावा निहार दुनिया तिब्बे तिम बेफुलों और हम बेफुलों ना मित्रों मुनासिबत का कहानियाँ आरिस कोल्ला आदि एम्हा EPS स्कूल केवा पवा एम्हा दारिवरुन्ना वेस्ट दुआगे कहानियाँ बारिक पादी आरिस कोल्ला आदि EPS के मशहूर वेरिये के गोतुगा उफन EPS उपेदुनी सुरे या नियमा का हमें का एस मी हुन्ने भी गाफ बोर्डफेम्बल के मोहम्मद मुस्तफा हुसैन आदि मी स्कूल बिंगे अलिगन दिए की फुर्तम स्कूल का केवा दें बेनुकुर इमारत की विस गाफ बोर्डफेम्बल के आद बेंग गाफ फुम्फेन अहमद मुस्तफा की अने मोसिस नोता फाउंडिंग मेंबर आदि हेमवेर दिवेहिगे मोहम्मद शरीफ ही तिवन फाउंडर मेंबर नोता मोसिस दें अलगोनमेना मियदु अलगोनमेना मियदु वाकीवड़ा मिवनी एमे गिनदु स्कूल के प्रिंसिपल एक गोतुगा खिदमत कुरवा फवा मोसिस नोता फाउंडर मेंबर अलमरहूम हसन माहिर अलगोन मी फुर्सत का मरहूम के फराना फुरा स्वर्गे दायमी न्यूमल लेवुंगे दी अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत का दुआ दानवा आदे निबेफुला ताउनी अकिम फहु दें EPS स्कूलों केवा फवा एम्हा फखुर वेरी दारिवरुन्ना मी पंसस देवाना उफंदुग मुनासिबतुगा मरहबा ताउनिया अरिस्कुरम आदे EPS प्रथम की सवाल करे भी EPS फाउंडेशन आकलेगा तो EPS फाउंडेशन की दिहे में आशार नवाज दिहास आशार आएगा दिहे में दिहास आशार आएगा उफम भी जमियाए EPS फाउंडेशन की मी जमिया का मैगन मकसद की EPS अलुम दिरुमा मसक के कुरुमा EPS के जिकुरा आकुरुमा अद EPS के दारिवन को मेदुगा इज्तिमाई रूह आला कुरुमा अदि राज्य के तरक्की बेनुवा इज्तिमा इक्सदी अदिवस ओलीमी दायराएं इदुमेक कुरुमा इफतिफावा जमिया में आदे कुरुवतक मी दन्नवाले वनी EPS फाउंडेशन उफेदिगेंगा गोतादे मकसद था नहसाबुम अलगोंड हिवनी मिवगुतु EPS फाउंडेशन के नैब राइट्स के गोतुगा हन्ने आदिया इतुरेच्चे विदाल विधान कन आदिया वकेचे बात तो इतुर कोला अलगोंड में समा EPS आइला के एमे बेफुलों नदवा हो के ताहुनिया आया मरहबा दन्नमा दें मीगे तेरे अलगोंड में ना किया बात है भी एमे हम मुदर्रिसुन्ना फाउंडर मेंबर्स ना अधी हम AI को अलगोंड में नवर गिना इतुर खिदमत के कोदेवा वर बैवर फरात के वाणसी अलगोंड हम एम में शामिल को अलगोंड में मी जीला मिगोता निरदेव मट्टका तिबेफुलन तिकुरे भी मसेक्कें हाँ दाम को एक मट्टका शुक्र अदा को अधी ताहुनिया मरहबा दन्नो अधी हम आउंडो दिबेफुलना कोलम बेनुवा सुवालकी मालेगा वर्गिना स्कूतके नवास्ते का फस्तोल सबनहर बलालिए साउंड स्कूतके हुन्नान एनमस दिबेफुलम इस विदाल देवफान तो कीवेगन तो दिबेफुलम
කියවන් EPS යාරු කරෙබි algon tiswala furta korko jawab debe to balana da algonde ki maale mihe enames algonda kanta dimavi gotun algonda maalege eru uri sarkar hinga school takun fursata nolibun EPS school habigatuga gaim kuruma founderunge e maksada ves mivi EPS school ge ade mi sarkaruge eru huri ting school ga ingres medium kiyawan fursat nolibunu mi umurgotun doshiya pratibi nuwad atoltereng maalaya kiyaman a dariwarunna mi fursat hoda dinu gotun mi EPS school ki rajyega ingres medium kiyawaden feshi furtam amilla school den alwondagas eru kamdima kuri gotun alwondu mi kudairu keoman ehabut shagweri kamen neti diyei henkamu algon umuru mativegen alwondaka eruga rasmi sarkaruge school taka wonmuga fursata nolibun henkamun algonda den libun fursata ki ingres medium kiyawa kama wanya EPS school wadagen kiyevun egotun algondu mi school wadagen kiyevi algon gaggandakan hama LKG fatigen gos grade diheka hamaya O level nimma hamen algon school ga kiyum kiyevim ehmbima mi school ki agegatuga mi addihatin dariwarunna kiga namaste ko pastolos awwanar 21 june ga mi ufam wegen a school enames mi school ge gaggan jumla 26 has hassate ka haddiha de dariwarun tawlim hasil kofave ei primary adi secondary school tawlim henkamum rajyege insani wasila bina kurma wara muhimmu kidumatten wata dawren ada kofwa school ni ade EPS school ki hema algon midannwali algonda mi school wadama kanta dima vikoi adi algon fahur veriwan ehen sarkaruge mipad school teke FM barege gagandaka algonda kiyevi algon beenum wagota school nimma adi advanced level kiyevman eruguri science education center nota nyarugutum anama center for higher secondary school adami CHSCN algonda wanumgu fursat libigendiya ආදියා විදාල දෙපානන්තෝ EPS කියවන් EPS යාරු කරවිසා ಅದೇ ಅಳ್ಳುಗಂಡು ಸ್ಕೂಲ ಜಾಯಿನ್ ಕೊರಿ ಹಮ ವಾರಕ್ ಕುಡ್ಡ ಇರು ಹಮ ಈ ಅನೆ ಏರು ಮೊಂಟೆಸೋರಿ ಸ್ಕೂಲ ಅಮೀನಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ ಕೊರಿಯದ್ದಾನೆ ದೆ ಮೊಂಟೆಸೋರಿ ಸ್ಕೂಲ ಹಮ ಕುದಿನ್ ಗೆಂದಿಯ ಉಮುರುಗ ಅಳ್ಳುಗಂಡು EPS ಬಣ್ಣಂಜೆ ಹುನಿ ಹಗೀಗತ್ ಅಳ್ಳುಗಂಡು ದನ್ನವಾನಿ ಅಳ್ಳುಗಂಡಂ ಇಹುಸಾಸ್ ಕೊರವನಿ ಅಳ್ಳುಗಂಡು ಮೆನ್ನಕಿ ಬಾಕಿ ಕೊರವನು ದಾರಿ ಬರುನೆ ಇಂಗತ ಏಯ್ ಅಳ್ಳುಗಂಡಕಿ ಮಾಲೆ ಉಫ ಮಾಲೆ ದ ಏರುಗ ಕುಜ್ಜಕ ವೆಫ ಅಳ್ಳುಗಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲುನ್ ಜಾಗ ಇವಗತು ನುಲಿಬುಣೀಮ ಅಳ್ಳುಗಂಡಂ ಹಮ ಇಹುಸಾಸ್ ಕೊರವನಿ මියදුවස් අලුගන් මෙන්නකි සරකාරුන් එරු බාකි කුරවි දරුවන් අලුවන් හැම වරන් හිතන් එච්චි එරි ඉංගෙත මීගේ දුවස් කොලෙක් කුරින් වරබ්බොඩ ගෞමුතරේ ගඩුවෙමු අඩෙන් එවස් කුජකු බාකි නුකුරානමෙ ඒ අඩු ඉවුණීම අදි අලුගන් මෙන්න වරබ්බොඩන් ඉහුසස් කරමුණු බාකි වි දරිවරුන්න බයකු පුරුසත්තකෙන් හොදා දෙවි තීවේ මියද අලුගන් මෙන්න මිහිසාබන් ආදෙවුනක දැන් අලුගන් හැම ඒ අයකන් අලුගන්කි උම්මුරු වරන් හගුකම් මදරසා ජොයින් කොද්දී පහුරි කුදා කුජක වාතිබ අලුගන් ලිබුණු JAC හදාගෙන් අමීනියා දාන පුරුසත් දැන් අලුගන් මෙන් ඉතරේගේ වර ගින දරිවරුන් උමුරු හැමියා අනේ JAC හදාගෙන් අමීනියා ස්කෝලක් මජීදියා ස්කෝලක් ಬದಲಮಂಗೆ ಏಕಂಕ ಅಳುಗಣ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸ್ ಗಬ್ಬಲ್ ಕೊರಿ ಅಳುಗಣ ದೆನೆ ಬದಲೆನ್ ನುವಾನಮಿ ಏ ಅಳುಗಣ EPS ನಿಬೆಮುಂಗ ಅನೆ ತೌಲೀಮ ಅದಿ ಏ ಐಕೊಂ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ವರ ಬೊಡಂ EPS ಒನ್ನನಿ ಮುಹಿಮ್ ಖಾಸ ಸಮಾಲ್ಕ ಮೆದ್ದೀಫ ಇತುರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೀಹುನ್ ಲೋ ಹುಳುಗುಂ ಗೌಮ ಏಮ ಎ ಹುರಿ ಹಾ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ದೂಕೊಫ ಅಳುಗಣ ಹಾ ಬೇನು ನೋವಿ ಗ್ರೇಡ್ ಹತೆರ್ ನಿಮ್ಮಾಫ ಎ ದೆವೆಂಗ್ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲ ಬದಲ್ಮ Dr. Sami Midad Defananto me EPS school ufedi hingamun dia maksad hingamun a maksad demme aadiya sa dalwon skuri ishara kuri wadan EPS school ki me English medium igodan fadan pastolo terega sarkar nimmevi
දිවේ රාජ්‍යයේ ස්කූල්ගේ නිසාම් ගෙන්දානි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කොම් ගොතුව ඒ ජමානි කුරුම් ගොතුන්න ආදී රාජ්‍ය තරකියුම්ග ෆුර්සත් බොඩුවගෙන් අන්නානි ඉංග්‍රීසි මීඩියම කියවා දෙන්න කම් එහෙන්ගම පස්තල උතරේග ඉංග්‍රීසි මීඩියම මේ කියවා දෙන්න පශාග තීරු ඒරු අල්ගන මාලුමා දික්සේ කොතුම් බෙජ තින් ස්කූලේ රාජ්‍යයේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම කියවා දෙමු ගෙන්දනි මජීරියා අමීනියා ආදී මන්සූර් ස්කූල් දැන් මේ ස්කූල් තක මොන්නනි වණුගේ ශරුත්තක බලාය උම්රා আদি වකිවරක මේ තවලීමි ගොතුම් කුදි කුජා ෆෙම්වර විසුන්නජේ එහෙන්කම මේ උම්රා আদি තවලීමි ශරුත්තක බලාය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියව මේ ස්කූල් තක නොදෙවේ කුදින්න ෆුල්ස දිනුම් ගොතුම් මේ ස්කූල් ෆවුන්ඩර් බේෆුලනකි රාජ්‍යන් බේර්ග තවලිම් මාසු කරවා පවා වර ගාබිල් බේෆුම් බේෆුලුගේ දුර්විස්නු ෆුලාකීගේ ගාවම හිදමෙක් කරවුමා මේ ස්කූල් බිනාකොන් අදී පොරතොම බේෆුලුන් අම කියවා දෙබොම් ගෙන්දෙවි එමෙම ඉසාහිතෝ ගානඩක තින්නහර තෙරේගා මාලේගා හම ඒර්හුරි අමිල්ල ස්කූල් තක එවර ස්කූල් ගාපාදී මේ කුරියාරා දිය දෙන් අරුවඬු ස්කූල්ගේ කැප්චනකන් හුරි ඒ නවාස්තේක අඩ්ඩිය දෙවනහරු මුලි රාජ්‍යයේ එම් කුදින්ගෙන ස්කූලේ ගොතුග පොති EPS ස්කූල් එහෙම අරුවඬ තාරිහු හබරංගල හඳාන්නේ බුරි අදි ප්‍රයිමරි සෙකන්ඩරි ස්කූල් මේ දේ බය දෙෆෙම්බර නත අදි ඉන්ටර්මීඩියට් කියාපියා තින් ලෙවල් එක කියවා දෙම් ගෙන්දියේ EPS ස්කූලුන් ගෑගඬ කතින් දම්ෆලේ කියවා දෙම් ගෙන්දිය ඒ විස්නියර එහෙම මේ අරුණ හිතුන් අරුණ මෙ මියදු ෆකුරු වෙරිවා ගාමි එකේකි හිදුමත්තරින් ගොතුග තිබ්බෙවි බේෆුලුන් නම් EPS ස්කූල් නැන්නමක ජමානි ඉංග්‍රීසි මීඩියම තාලීම් හාසිල් කුරේවි කියන නිදේශ එනමස් පහුන් මේ රාජ්‍ය තාලීම් ගේ නිසාම ගෙනවුණු තරග්ගියා කීග আদি මේ තාලීමි කංකම මේ इंगिलाबी बदल तक आकीगा अमिल्ल स्कूल त मडमडु उवेमुम गोस मिहार इंगवडान फदा अगोन लिपा मालूमात कुक्कम का नुवनी नमा मालेगा अमिदिया स्कूल फियवा सेकेंडरी केवा दे एवस अमिल्ल स्कूल ने एमबी मा ए बदला आकीगा EPS स्कूल अवस देवरगे मी हिनर कमिंग एस මේ ස්කූල් රස්මී සිපේගේ ස්කූල්ගේ යුනිෆෝම බෙජ් පේනුම් කොග්ගෙන් කියවා දිනු දෙහාස් අශෙග්ග නිමිපවනි මියදු EPS ස්කූල් රම්සු කොද්දේ හැමකනි කමක මියොති මේ ආද බිලබොන් EPS ඉන්ටර්නැෂනල් හයි ස්කූල් එත ඒ ස්කූල් නම්බෝඩ් අදිවස් EPS के රම්සු එබයින් ස්කූල් නා ස්පි නමං අදිවස් EPS නිමෙනගෙන් බේනු කරන්නේ මිනෝනියා දැන් ආද ඒ අමිනි මවගේ හුන්න බොඩු ඉමාරතන් කියන්නේ EPS බිල්ඩින් එහෙම මේ දෙකන්තකුග මිහාර මෙවනි EPS ගේ නම් මිවගොතු රම්සුවගෙන් දා දෙකම කීමි එහෙංගම EPS ෆවුන්ඩේෂන් මසෙක්ක මිකුරණි වාර බොඩු හිදමතේ කොෆ්වා ඔයි මේ ස්කූල් දිවේ के नंग दिवे वजूद फुहेविगे नुदान गोतेगे देमहेच्चेने गोतेगे मतिन मी मसेके कुरे तो बेलुमम EPS फाउंडेशन निहार मसेके कुरो मेगेंदनी दमे हम वर तफसीली गोतेगा प्रादिशामिम तावमनति मालूमात देवी EPS हिंगमन दिया गोता हासको EPS का मीगे कुरिंग कीबेगेन तो तिबे फ्लोंग हा फहुरवेरी तिबे फ्लोंग हा बुड फहुर का वनी EPS के दारीवर का मीगे कुरिंग EPS के कियावा फा दारीवर का वाते आदम विदाल दो फान तो बरकिन कामयाबी तक वे हास कुरे वाहक में कुरे में कोमेसवर का अलियळु वालेबे एम्बे बडो कामयाबी गोतु का फान कुरनी कोंका फान कुरे कंत तक को बातो EPS स्कूल कुरिमस देने फदा मी राज्यगा उफेदुनो फुरतम इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल कुरुमगे फुर्सत मालिया आदि अतोल्तरे दारिवरन फोर कोडिंग स्कूल आदि ए वर गिन दोस्ते के एम गिन कुदिन्न एपहरा केवादम देने दिया स्कूल की विस EPS स्कूल आदि EPS के स्कूल गा कामयाबी गोतुगा फाग कोल्लेवे कमकी EPS दारिवरुंगे अखलाक
ಸ್ಕೂಲ್ ವರಬ್ಬಡು ಹಮ್ಮಿದ್ಕಮೆ ದಿಂಕಮೆ ಮಿ ತರ್ಬಿಯತ ಅಖ್ಲಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮನ್ಹಜ್ಗೆ ಕೇವಾದೆ ಬಾತಕ ಅಕೀಗ ತೌಲೀಮ ಅಕೀಗ ತರ್ಬಿಯತ್ಗೆ ಬಾವಿಸ್ ವರಬ್ಬಡ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಹೆಂಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಫಹುರ್ವರಿ වන් EPS ಗೆ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗೆ ಗೀನ ದರಿವರುನ್ನಕಿ ಮಿಯದುವೆಸ್ ವರ ಅಖ್ಲಾಗ್ ರಂಗಳು ತರ್ಬಿಯತೆಗ್ಗ ni gawmi hidumatuga adi amillat masekatuga play farakan algon fahag kollam enkamum ade miedu algon nam pahuril kamay danwalen jehe algon me izzette raisu jumhuriya ibrahim soliya kiwes primary tawlim EPS school hasil korevi befle adi mihar gaumga naibrais ek hunne mi aisal nasima ki EPS olawalla hisaba kewa vidalwi befle मीगे कुरिंग हुन्ने नाइब्रेरी सबलो जिहाद कीवेस ग्रेड दिहे का हमें EPS केवा विदालवी बेपु आद एहंकमम मी मेदो हम एके के खिदमत तकुगा वजीरुंग फेम्बरुगा आदिवस आइतो मजलिस मेंबरुंगे गोतुगा अमिल बीएफआर वेरिंगे गोतुगा फाहग कोल्लेवे कामयाब दरिवरुन तकेंगे बतिबी एई कन्नेगे EPS के एम में बड़ कामयाबी की आदे रंगालु मसेकत अख्लाग रंगालु आदे काबिल हुनरु वेरी दरिवरुन तके ओ लेवल साबा केवादी आदे राज्य खिदमत नरदुनु एम इंसानी वसीले बिना कुरुमगा वर बोडु दावरें अदा कुरी स्कूल गोतुग मी फाकुरन EPS स्कूल की हें एपद स्कूल तक खिलाफ दरिवरुन बशा जेहे गोत तालीम दिनुम फुर्तन फेरी स्कूल वसम एगोतुम क्लासरूम के केवादिन के इतुरुम क्लासरूम बेरुगा लीडरशिप हासको तैयार कुद्दिन गोतुम वरन रंगल मसेके तके स्कूल के फैशनो अदि अदुनियवी कंकम बस कुदिन हेलुम तरी कुरुमा हलवेरी कुरुमा मी नमूना अलिफ्दाल मजलिस सिंगुमा अदि राज्यगा गेंदेवनो अतोवेरिंगे महासिंता पद नमूना महासिंता मी बेवुमा अदि तिमा वशी के गौतम में सेम में फुर्तमा सेकेंडरी स्कूल एम रंग फाकुले पद प्रोजेक्ट का अच्छी हिंगम फिर स्कूल का मेवन EPS स्कूल एम भी मा अदि कोलिवर के दायरागा अदि मी फुटबॉल या वॉलीबॉल अदि नेटबॉल पद कोलिवर तक के चैंपियन का इतना हर कोई EPS स्कूल वानी होदा එහෙම කාමියාබිය දන්නවානම වරක් ගින කාමියාබී තකෙන් එබුල් එම්මෙ පහුරවෙරි කමෙක් ගාලොන් ෆා කොල්ලායි වනි හම කාබිල් හුනරුවෙරි අදි අහුලාගු රංගලු දරිවරුන් තකේ EPS ස්කූලු मी तैयार को गाँव में खिदमत नरदे वाफवाका वार मुहिम मालूमात के तिफाह कुरेवी वार गिना आदते के हास को राज्य कामयाब इत दरिवरुन तके उफदाफवा स्कूल कंग EPS स्कूल की देख हम या को तिबे फ्लोंग मुस्कुल दरिवरुन बेगे मेनी फाउंडेशन उफदाफ EPS फाउंडेशन के नाम का फाउंडेशन उफदाफवा उन कमेसर का बेनो मालूमात साफ को तिबे फ्लोंग फरातुन किहा आदते के मेंबर मिहार तिबे फ्लोंग के फाउंडेशन का हरकत तिरवामुंदे तो कमेसे बेफ्लो को जवाब दे बिया नंगलवान ಅದೇ ಮಿಹಾರ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಗಾಗಂಡಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊರೈ ಫೈವತಿ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾ ಹಿಂಗ ಮೆಂಬರು ಏಕಮ ಅದು ಏಕ ಇತುರು ವೆಸ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಸೀದಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಬ್ಯಾವಿರಿ ವೆಗೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫನ್ ಏಕಮ ವ್ಯಸ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ನಾಕೊ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರಮು ಎಪಗೆಂದವ ಎವ್ರೆಂ ಇತುರ ವರಗಿನ ಬೇಫ್ಳು ಗಾಗಂಡಕ ದುಯಿಸ್ತೆಂ ಹಾ ಬೇಫ್ಳು ಎಪತಿಬ್ಬೆವಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನುಕುರೆಂ ಕಮ ವ್ಯಸ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ನಾಕೊ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಗ್ಗ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ನಾಕೊ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವಂತಿ ಬೇಫ್ಳು देख हम मी और मैं ना मी फेनिकें दानी आसो को बार गिन हरकत तब इस तिबे फ्लोंगा कुरिया गेंदा तंग फाउंडेशन और मैं कमेसर का तिबे फ्लोंगे मी फेसबुक पेज पाला लियस फेनिके बदे वी हैव इस बुड़ा का मासिक के कुराओं में गेंदानी मी के कुरिंग गेली फती बिदारी और मिदन ने भी तिबे फ्लोंना ए फरायत तक मालूमात नेगे दारी और वी हैव इस बुड़ा का EPS के मासिक के कुरी फरायत न और किया मंग एक को तुम किया मोगा बारी फरायत वी हैव इस बुड़ा का मी गुलुम बाधा है कोर मैं को तो मेवानी EPS फाउंडेशन अमेवानी मियादु को वाकुते गा इमादुद्दीन स्कूल एंहास फेस मास्क हदिया कुफा मी कम के तफसीर और मैं हिस्सा को देफान तो ಅದೇ ಮಿಯಾದ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ಹದಿಯಾ ಕುರಿ ಇಮಾದುದ್ದೀನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಂಗೆತ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಅಸ್ಲುಗ ಮೀಗೆ ಮಗ್ಸದಕಿ ಮನೆ ಇಮಾದುದ್ದೀನಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ಅದದಿಗ್ಗೆ ಉಕ್ಳೆದುನ್ ತೆರಿಕ ಹುಣ್ಣ ಕುದಿನ್ ವಿಸ್ ಕೆವ ಮುಂದ ಸ್ಕೂಲಕ್ ಕಮ ವಾತಿವೆ ಎ ಐಕೊಂ ಬೈಫಾರ್ ಕುದಿನ್ ಅಳಗೆಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ್ದಾ ಫಹುಂ ಹಲಾಕುವೆ ಅದಿ ಹಡಿವೆ ಮಿಕಾಲು ಗಗ್ಗೆತ್ತ ದಿಮಾವೀಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಬದಲ್ ಕುರಂ ಜೆಹೇನೆ ಎಹಮಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಎಗೊತ ವಿಸ್ನಾ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ಫೇಶಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ ಎಗೊತ ದಿಮಾವ ಹಾಲತ್ ತಹುಗ ಕುದಿನ್ನ ದೇವೇನ
gota mask behettene hala intizame ka visna alugonmen fish programming डॉक्टर शमीम आवमेन वार मुहिम मालूमात के मीके कुरे आवण कुरे सवाल जवाब देबम विदाळु वेज्जे मी राज्येग मिहातनंगा इरु EPS की वर गिना अददिग्गे राज्येग मीके कुरिन बेस राज्य हासको राइसेस नाब्राइसुम बेस मी एकी दायरातोग मसके कुरवा फरायतकुं कियवा विदाळु को स्कूल एकमा मिहार फाउंडेशन वजूदंग आयरो मिफद फाउंडेशन हासको मीगे कुरिन एक्को कियवि दरिवरुंतक एं स्कूलकुं तावलिम हासिल कुरि दरिवरुंतक फाउंडेशन नें ओतुमकी किहा मुहिम कम देखि वडा गන්නವಂತೋ algonmenge mi foundation peddunga maksudaka was mi vi EPS school ge dariwarunga meduga ijtimai ruhu ala kuruma adi gaum bina kuruma no taraggi kuruma EPS ke dariwarun hile saba koddewen e kame koddenuma adi giturawes ehen geggotum wes kankan revi project hingum den tankole duru huafena wes e boy EPS ke foundation feddumga ei alum EPS ke nan ambura याद कुरेवेने गोतका आदि इल्मी बिनाय मी गायम कुरेवे तो मसेके कुरुम එහෙම මිහාරු CPS ෆවුන්ඩේෂන් ෆරාතුන් එමසෙක්කෙස් කොම්මස්වරක කුරවම් දනි අති සර්කාර අකීගස් මෂවරාතකස් වනි කුරේෆා එහෙන්කම මි පුරියෙන් ඔත්තාංග අල්ගොන උමීද මිකුරණි EPS के जिकुरा आकुरेवी अदि EPS के නම් වුජූදු ෆොහෙවිගේ නුදාන ගොතේක මතින් කන්තත් එක්ක කුරවෙන කම ඒ මිහාරු CPS ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆෙදුම මිසාව වරක් ගෙන තෆාත් ප්‍රොජෙක්ට් ඉල්මි කංකම් වනි හින්දි ආදී khairat को गोतुम तफात कंकंग बकरम गेंदे EPS आवने आदिया तफसील देविदान है दें अलगुन में यारुस मी नेशनल यूनिवर्सिटी के बैकाला दरिवरुन्ना मी अलवन्न मुदिन्ना ओरिएंटेशन दे अलगुन में EPS फाउंडेशन फरातुम वाणी सेमिनार फॉर द HT मी बावा दीप हासकम tertiary education होती मती तावलीमा आसिल कुरुम फशागन नैरु उलुम बाट्टम वागुता विष्णु बाट्टम वागुता अदि समाकम देजे पंकम अलगुन EPS फाउंडेशन गे फरातुम तजरीबाकार मी बेफुलुम बडाम बनी दरिवरुन मिफद सेमिनार तते बावा दीप मीगे इतुरवेस अदि अलगुन में आदि तफात कंदत हिंगा वावने आदिया बड़ा मियाहरतरे कुरवण कंदत काकुलिगे मालूमात देवेन आदि प्रिय रेफुरी प्रोजेक्ट का विस अलियलवाल अलगुन आदिया इच्छ विदाने अदे मिहार अलगुन में EPS फाउंडेशन के फरातो कोरिया मिगेंदनी फर्स्ट प्रोजेक्ट इंगे तो वे फर्स्ट प्रोजेक्ट तेरेगा अलगुन में एमे फुर्तमा मिहार कोरियन एमे बारुमिने गमिदनी लेहदिया कुरुमगे प्रोग्राम कुरुमगे प्रोग्राम हकीकत को अलगुन में मी फेशी कोविड-19 ना एको ने अलगुन युलान कुरी मी ले लिबुमगे दतितके हुरिका एमे अलगुन में इसनागागे EPS के दरिवरुंगे मेदुगा लेहदिया कुरुमगे रूहें आला कोगे अलगुन में ए कांता फशागे कोरिया मिगेंदनी मिगतो मिहार अलगुन में बरगिना दरिवरो ले हदिया कॉफी अधिहा में को अलगुन अधिवेस गोवालंग अलगुन मेंगे दरिवरुन्ना अलगुन में ना को मिकम गा बैवेरिवे ले हदिया कुरुमगे प्रोग्राम गा अलगुन में ना को कोरिया दियुमा ए प्रोग्राम गा बैरिफुलुवा बेनुवा बेफ्लोन्ना हम अलगुन मेंगे वेबसाइट ए फॉर्म डाउनलोड कोल्लबा फिल कोल्लबा अलगुन में ना फोनवेम अलगुन मेंगे फरातो मीहा को यंग अटेंड कोफा दाम विदुवा हा एचे बेफ्लकं अंगो गेंदवा then miharu ongoing a project ki then miyai ko algon me miharu fashagane migenda ane project ki majalla nerum ge maseke hakikat ga majalla nerum ge maseke algon men na mi hama boda mikam ga ismi negoni covid-19 na gulige waragina bayaku mitibi ge terega ituru kantattaka nudevifa ehem wi ma waragina bawaru wagutu taken eba libe kantattaka nukurevida ए अलगन में विस्नी गेग तिबेगे मिवगुतु एम्मे रंगलो गोतेग मि वगुतु बेनु कुरेवेने गोतक एगोतो अलगन में वरबड मसेके कोगे मिहारु इराद कुरेवे अलगन में मजल्ला मि उम्मीद कुरनी फिशिंग जुलाई महोगे मेदुतेरेगा मजल्ला अलगन में नेरेवेने कम
ගේග තිබෙගෙන් මි හුස්වගුතු එම්මෙ රංගලුගතුක බේනොන් කුරවමුගේ ඒ බයෙක්ගේ ගොතවාන දෙතො ලියුන් තෙරිකම් කුරියක් ගෙන්දේ විද්‍යාව වර ගින බේෆ්ලු මිතිබ්බේ හිගොත තාශේක එහෙම ඒ අලුගන් මෙන් හම මි covid 19 ಗ lockdown වුම ෆහු අලුගන් මෙන් පෙෂාගෙන් මසෙක්කතේ මසෙක්කේ පෙෂාගණගෙන් ඇස් මිහාරු මෙවති හුරිහා මසෙක්කතෙන් හෙන් ගෑගඩ පන්නි මි ලියුන් තකයිචි අලුගන් මෙන් නහමියන් ඇස් දෙ මි මජල්ලාග අලුගන් මෙන්ගේ එම් මක්සද් මි ගානේ ගවුම්ග හේලුන් තෙරිකම් ඉතුරු කරු ඉල්මි හේලුන් තෙරිකම් ඉතුරු කරුන් හේලුන් තෙරිකම් ඉතුරු කුරුමට්ටක අලුගන් මෙ වර බොඩන් ඒ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮೇಗ ಹೊರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತ ಹುನ್ನಾನೆ ಹಮೆ ಏಯ್ ಕೊ ಅಳುಗನ್ ಮೆ ಬರಬಡ ಮಿ ಮಜಲ್ಲಾಗ ನೆರುಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮಕ್ಸದಕ ಮೆವಣಿ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫತಿಬಿ ದರಿವರುಣ್ಣ ಎಕುಗ ಕೊರೆವೇನೆ ಮಸೆಕ್ಕತೆಂ ಹೋದ ದಿನೋ ඒරුන් අලුගන් මෙන්ගේ EPS ෆැමිලියන් එකි එකච්චකන් එක්කොන් උලේනේ ෆුර්සත් තකේ ලිබෙන් එක්කොන් ඛියාල් බදල් කො වාහක දක්කා කන්තත්තක ඩෙවලොප් කරවෙන් ඒ අය කොහම මි මජල්නාගේ තෙරෙන් අලුගන් මෙන්න දෙන් ඉතුරු කන්තත්ත කුරුම්ගේ ෆුර්සත් වෙස් ෆහිවෙගෙන් දාන ඒවස් එම් මක්සද අලුගන් මෙන් මජල්ලා නේරම්ගේ දැන් අලුගන් මෙන් මිහාර ගස්තුක පමියති මි මජල්ලා අලුගන් මෙන් අනේ ඡාප් කොගෙන් ඉරාදු කරවි අලුගන් මෙන් හැම රාජ්‍යගේ හුරිහා ස්කූල් තකකන් හිලේ මි මජල්ලා බහමු ගෙන්දාන ඒරුන් අනේ හුරිහා ස්කූල් තකගේ ලයිබ්‍රරි ග හැම බේෆ්රුන්ගේ රිෆරන්සල් ලිබෙන හැම යාක EPS වෙබ්සයිට් උම් වෙස් මජල්ලා බල්වලවම් බේනුම් පුඩ බේෆ්රුන්න මජල්ලා බලාලුම්ගේ ෆුර්සත් ලිබෙන එහෙම මි අලුගන් මෙන්ගේ දෙවන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ගොතොම් මිහාර කුරමු මිගෙන්දා මසෙක්කතකි දැන් එයා කො මෙ මියෝති තිම්වන ප්‍රොජෙක්ට් එකන් අලුගන්න මෙ මි මසෙක්ක කුරණි කුරියම් මියන් අල්හා ඊදුග මි ખાસ එහිය බේනුම්වා බේෆ්ලුන්ගේ මරුකසෙග්ග මසෙක්කතකේ කුරා එගොතන් අලුගන් මෙ මිහාර මි වරගෙන මසෙක්කතකේ කො ખાસ එහිය බේනුම්වා බේෆ්ලුන්ගේ මි මරුකස වාහක දෙකේ මිවණි දෙෆරාතුන් එබ්බෙගේ මසෙක්කේ කුරා එකමක අලුගන් මෙන්ග මිවගුතු දතුරු ෆතුරු හුරිගන් වරද දතිකොන් හුරිම අලුගන් මෙන්න আদি ರಂಗಳಂ ಅಳುಗನ್ ಮೆ ಮಿ ಮಿಹಾರ ಖಿಯಾರಕ ಫಮಿಯ ಮರುಕಸಂ ಅದಿ ದೇವೇನ ಗೊತೆಂ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಎಹೆವಿ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನಕ ಸೀದಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಾನಿ ಕಿಹಿನೆ ಕಮೆಂ ಅದಿ ಮಿಯತಿ ಫೈನಲ್ ನುಕರೆ ಎಹೆವಿ ಅಳುಗನ್ ಮೆ ಮಿಹಾರ ಮಿಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರನಿ ಎಬೆಫುನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎತನುಗೆ ಹಾಲತು ದೆನೆ ಗಣ್ಣ ಎತನುಗೆ ಹಾಲತು ದೆನೆ ಗತುಮ ಫಹುಕಮ ಅಳುಗನ್ ಮೆ ಮಿ ಗಾಬುಲ್ ಕುರನಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೇನೆ එහෙම ඒ හිසාව මාසෙක ගෙන්දේ අලුගන් මෙ මි උම්මීද කුරණි කුරියන් ඔය හප්තා ගෙතරේ ගලුගන් මෙන්න මි හාලතු දෙනගතු මට්ටක කුරෙන්ජේ මාසෙකෙත කුරවෙන්කම එෆෝ රංගලන් අලුගන් මෙ මි ප්‍රොජෙක්ට් අයරුකො අලුගන් මෙන්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් ගේ එහෙ මෙම්බරුන්ගේ හියාකොන් ඉරත් කරවේ අලුගන් මෙ මි බොඩු ඊදු මි පාර පහග කුරානි ખાસ එහිය බේනුවා බේෆ්ලෝ නායිකු දැන් එයා කොන් අලුගන් මෙන්ගේ තිම්මන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ගොතම් මිහාර මි මාසෙක කුරණි ಫುದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಕೂಡ ಆಯಿಲಾ ತಹುಗೆ ದರಿವರುಣ್ಣಂ ಅಮಾಜ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಇತುರು ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಂಟಕ ಕೊರೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಮೀ ದೆಂ ಹರ್ಗಿಗತ್ ಗವಿಸ್ನ ನ್ಯಾಮಿ ಬರ ಬೊಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಹಮೇಕನೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನಕ ಮಿಯಹರಕು ನಿಮ್ಮಾದೆ ವೆನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋ ಮೀಕೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆ ಮಿ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂ ಅಮಾಜ್ ಕುರಾನ್ ಇರಾದ್ ಕೊರೆವೆ ಅಹಮ ದೆಮಿಗೆನ್ ದಾ ಗೋತೆಗ್ ಅಹಮ ಅಹರಕುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಪಹರಕಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಥಾನೆಂ ಖಿಯಾರು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎತನೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಹದಾಗೆಂ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂ ಕುರಿಯಗೆನ್ ದಾನಿ එගොතොන් අලුගන් මෙ මි ෆෂා ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ගොතොන් මි පහර මි ಖಿಯಾರು ಕುರಿ ತಾ ಅತೊಳುಗೆ ಮದರಸಾತ ತಾ ಅತೊಳುಗೆ ಮದರಸಾತ ಖಿಯಾರು ಕುರಿ ಏ ಮಾಲೆಯವರೆಂ ಅಲುಗನ್ ಮೆ ಬೇಣಂ ವಣಿ ಅತೊಳು ತೆರಿಯ ಜೆಹಿ ಅತೊಳು ತಕುಗೆ ಹಾಲತು ದೆನೆಗನೆ ಎತನುಗ ಬೊಡಿತಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತಕ್ಕೆ ಕುರುವೆ ತೋಬೆಲು ಎಗತು ಮಿ ಅಲುಗನ್ ಮೆ ತಾ ಅತೊಳು ಖಿಯಾರು ಕೊಫ ಅದಿ ತಾ ಅತೊಳುಗೆ ತೌಲಿಮಿ ಮರ್ಕಸ್ ಗ ಅಲುಗನ್ ಮೆ ಸರ್ವೆ ವೆಸ್ ಹಿಂಗಾ ಫವಾಣಿ ಏ ಎತನುಗ ತೀಬಿ ದರಿವರುಣ್ಣಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೀತೆರಿಕಂ ಪೋರು ಕೊದ್ದೆವೇನಿ ಅಲುಗನ್ ಮೆನ ಕೊಂ ಗೊತೆತ್ತೋ ದೆನೆಗತು ಮಟ್ಟಕ එකුතුන් තාතොළුගේ සර්වේ කොන් ඒ සර්වේ ෆෝම් තම මිහාර අලුගන් මෙන්න වනි ලිබිෆා ඒ සර්වේ ෆෝම් අලුගන් මෙන් දිරාසක ඒති ඇනලයිස් කො බලා අලුගන් මෙන් නිම්මානි අලුගන් මෙන් ඒගේ නගානි කොන් දරිවරුන් නැත්තෝ අදි මුලි තාතොළුගේ අලුගන් මෙන් හින්ගානි කොන් ප්‍රොජෙක්ට් එත්තෝ එහෙම ඒ ගොතන් ඒ හිසාබ මිහාර මෙති ඒ ප්‍රොජෙක්ට් ගෙන්දෙයිෆා මි උම්මීද කරණි අලුගන් මෙ ඉරාත් කරවියා ස්කූල් ත ෆෙෂිගෙන් හම හිඟා ගන්න වෑරන් අලුගන් මෙන්න වෙස් තාතුග තාතොළුග කුරවෙන මසෙක්කෙත්තකෙන් හෝදි එකමෑගෙන් කුරිය දෙවේන කම දැන් එයා කොන් දැන් මියන් අනෙන් මසෙක්කතකි අලුගන් මෙ මි ෆෂා ගන්නනි ලෙක්චර් සීරීස් තකේ
lecture series tan alugan men mi fasha gannani Malaysia ge Islamic University ya guligen alugan men hinga lecture series take e lecture series takuga bæveru velawani Malaysia University fonuwa Malaysia University ge lecturers bæveru velawani den eya ko alugan men mikolon mihar maseke koram mi gendani alugan men topic tan ekolan hushala e beenumwa dane lecture series fasha ganmattaka beenumwa gina liekiyum ge maseke mihar kuriyadani e hisaba gosoti eya ko alugan men hama NGO takon kan alugan men invite koggen e beflun nasha adi EPS nimma fa tibbe beflun nasha ekko mi lecture series tan alugan men kuriyaggen dani ade majallaage wahaka fahan kurame majallaage himenene maganu kantete ke ko bato මිහාරු මජල්ලා ගඩුවන් මෙන්ගේ හැම වරක් බොඩු මක්සදෙන් ඒ EPS ගේ නං ආලා කොද්දිරුවෝ EPS ක මිමසෙක් කොෆ තිබි කිහිනෙක්ක මුජතමයන් ඉංගු EPS අන් මි EPS උෆෙද්දි මීහොන් හගීගත් ක සැක්‍රිෆයිස් වෙෆා මිහිරි කිහාවර කත්තෝ එයන් අලුගන් මෙන් බේනෝ මිහාරු මි ගවන්නේ මි මුජතමයන් ඉංගෙන් හගීගත් ක මිසමානෝ ග මි කියවා කොදින්නක හැම ඉහුසාසස් නොකරවේ නිගෙත අලුගන් මෙන් EPS ග මි දෙකෙුණු දුවහෙ එහෙම ඒ මෙයා එක්කොන් එබේෆ්ලොන් එකොරෙවි මාසෙ කෙංගලුගන් මෙන් බේන මෙන් නො ෆන්ඩු වෙගෙන් දාක එහෙම එබේෆ්ලොන් නගේ එකොරෙවි මාසෙ කතා EPS අන් එලිබුණු කුරියර්ම හොදි කාමියාබතන් ආලාක දිරුවොන් ඒ අලුගන් මෙන්ගේ එම් මක්සද් එහෙම එයායි අලුගන් මෙන්ගේ අනෙම් මක්සදකි වර බොඩන් හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කරෝ ඒ අනේ අලුගන් මෙන්ගේ තෙරේගේ පුරි වර ගින කන්තත්තන් අලුගන් මෙන් මේ අදි ખાસකොන් හම මුජතමව ගහුරි දතිතන් එපුරි අලුගන් මෙන් හේලුන් තෙරිකම්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බේනොම්බා එහෙම අලුගන් මෙන්ගේ අනේ මජල්ලාගේ එම් මක්සදේ හේලුන් තෙරිකන් ගවම් ග ඉතුරු කරමට්ටක ඉල්මි මජල්ලා එන්නේරෝ එහෙම අලුගන් මෙන් නෙරණී වෙස් දිවෙහි බහ බොඩන් අලුගන් මෙන් මේ ફોકસ කරන්නේ දිවෙහි බහ ඔන්නේර රඩරෂුගේ සමහුරිහා ස්කූල් තක හිලේ කොපීත බහ දෙකොත දෙහම මේ අවුන අහලයි බසුවාද දෙන් කොම්මෙ ගොත වෙස් ඒරා අලා බලායර් අරුමෙන්ගේ තෙරේග මි කියමුගේ වට්ට ෆාලියා කියමුගේ කාන්තතන් ඔන්න ගොත වර පොඩති බදතකෙන් ඇස්සමි වනි ಕುರಿಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಕನ್ನು ಅದಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮೀಮ್ಗೆ ವಾಫ್ಲುಗಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮೀಮಸ್ ಪಾಂಕುರ ವಿಕ್ಕಮ ಕುರಿಯಾಳ ಬಲಾರೋಣ ಮಿಹಾರ ವರಬುಡೆ ತಫಾತಕೆಂ ಆಸ್ ವಾಕ್ ಮಂದೆವೆ ಫುನ ಸಿದಾಳದೆ ಫಾನಂತ ಏರು ಕೇಯಮ್ಗೆ ಕಂತತ್ತ ಒನ್ನ ಗೊತ್ತಕಿ ಕೊ ಬ್ಯಾತೋ ಅದಿ ಏರು ದಿಮಾವ ಎಮ್ಮೆ ಪೊಟು ಗೊಂಜುಮಕೆ ಕೊ ಬ್ಯಾತೋ आदती सवाल वर रंगल सवाल करने मुनासिब सवाल करते तो अवगन में केवल दियार हास को मी दक्कनी इंगे तो मी के त्रीस अंगार कुबीगा अंगे तो एक कुरे अवगन निमिगन दिए एरुग हालत बलायर वसीलत वरम अदु इंगे तो अवगन में EPS को अवगन में ओनीरो अवगन में लेबेब बस निहुरे दें अवगन में नमस्ते काटिए देग अवगन निमनीरो एर EPS के सियासत होना को इpe स्कूल के सियासत होना को तुम बुरी हाँ दारी वरुम ओ लेवल के सुरी हाँ मादा तक के किएवन चेन एक कमो अवगुण हाँ में साइंस के मादा तक का आर्ट्स के मादा तक केविंग ने लो दें अति कॉमर्स सीमेंट पे दें इकोनॉमिक्स एक ने किएवा दें कॉमर्स के मादा को दें एक कमो अवगुण में ना में साइंस किया हुआ पूरे ना लेबोरेटरी नेती माँ अवगुण में ना मी हेंग स्कूल के हाथ को तेरे के साइंस एजुकेशन सेंटर के लेबोरेटरी अवगुण में हिस्सा मी आधे हिस्सा करम गेंदी एबेफ्लों अवगुण में फुर्सत देवा अवगुण में के फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री के बाय क्लास था मी साइंस एजुकेशन सेंटर मतलब मिहार के तो नाम CHSC का मी क्लास तक गेंदी हुआ दें आदि एक इतुरबस आदि अलमेन आदि में बोर्ड गंजो में कवानी फोइंग है तो अलगोने लाइब्रेरी की सेहा डॉक्टर साहब माउन मी प्रोग्राम मेदुकोंडालान असनमादगे bangi waguta fahu alme program ke kuring hori bata kan patto kollano
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. अबर फीता प्रोग्राम बल्लम गंदा अबे फलाने कास मरहबा और मैं असर नमाज वक्त नमाज वक्त मेदुखंडा देर और बाहक दक्का मी गेंदने हम EPS उफेदनु ताफंसस दे आर फुरुं मी मुनासबता गुलिकें औना एक अदेसा दे बेफलुं एबतिबेवी आ ऑनलाइन को अगोंडा एक बायर वडागनवनी EPS फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर आदि सिविल सर्विस कमीशन के राइस डॉक्टर अली शामीम आदि एक इतरों EPS फाउंडेशन मिदावर हिंगा कमिटी के नायब राइस मरियम आदिया और मैं प्रोग्राम निम्माला वक्त स्कूटा बिफोर मैं कौन हम मुहिम सुवाले और नहीं वने मी EPS के होरिहा अति बेफलुंगे और फाह कुरम एक मकी दे बेफलुंगे स्वाह तकों ति बेफलुंग वार मसिक के कुरम मिहारो कुरम दा एम मुहिम मसिक ते की EPS वजूदुम फुहविगे नुदियुम कुरम दा मसिक तक हम और वाकी वाकिन दे बेफलुना सुवाल कोलम बेनु मनी EPS वजूदुम फुहविगे नुदियुम कुरवे मसिक ते की को बात आदि कुरियन ता मिगोतुगा मिकन दमहट्टं EPS ಗೆ ನಂ ಅವದುಸ್ ತಾ ಅವದು ಕುರಿಯಂಗ ತನುಗಸ್ ಅವಮೆಂಗಿ ತೆರೆಗ ಮಿನಂ ಫುಹವಿಗೆ ನುಗಸ್ ಒತುಮ ಕುರವೆನ ಮಾಸಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೋ ಬಾತೋ ಆಲೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಸುವಾಲತಿ ಕುರವಿಗೆ ए मी अवल में EPS फाउंडेशन मकसद की मागन मकसद की EPS अलुन बिरुआ EPS के सिकुरा आकुरुंग आदि गांव में हिदमत गांव बिना कुरुंगा इंसानी वसीलत उफेदुमगा एही तेरिवेदुम एगोदुम मी उम्मीद तकें एबा हुरी अवल में तेरेगा EPS अलुम स्कूल के सिपागा नुआता मती तौलिम दे तनिक गुतुको नमस EPS मी नंग कीगें तावलीम दे मरकज़ गायन कुरुम अदनूनिया मिहावस अलग अवगन में ना उम्मीद करे अनेक उम्मीद की कुम्मे स्कूल अकान अलुम EPS के नाम देविगें स्कूल अलुम मी वजूद वेगें आऊं दें कुरी में सेने हैं मिहार बिलबोंग EPS इंटरनेशनल हाई स्कूल मिहार में होती है स्कूल के लंबोड़ EPS से बाइंड EPS के बिल्डिंग मारा पेन करो मिगेंदनी कम इंटरनेशनल फ्रेंचाइज स्कूल हिंगा स्कूल है गवर्नमेंट बैन वानी EPS के हम ओरिजिनल बैज बैन करेंगे पद यूनिफॉर्म लेविगे दाने मरकज़ घूमते नूनिया दें मती तौलिम दे तने के यूनिफॉर्म में बैन मेनवान करने हैं में मी गवर्नमेंट के देखम दा होगने की अंगवड़ा पदा मिहा ताजुद्दीन स्कूल द कलापान स्कूल वस मेरी खिदमत गांव में खिदमत को प्रति भी परात तक के जिक्र आकुरुम गतुम एनंत की बने यूसुल EPS स्कूल की हम गांव के मी इंसानी वसीला बिना कुरुमगा वरम मुहिम दावरंग अदा करी आदि तारीख तुम बलाना गांव में करके के गोतुगा हम पाग ब्रेवे मी मुअस्ससा ने स्कूल है में स्कूल विगन ड्यूम की वर बड़ तारी हैं हम फोहे विगन ड्यूम
engkamu ikan nuwani gota ka masai kurme ki EPS ke mi foundation ubeda di mikama masai kura imya dariwan ge sama umiden alung EPS number de gupeni kaudi mi markaze e namuge dasum India way kam dasum mi har khidmat den fashion ten algon kurin denne waak tere adi faam kurle ekam me hama paakollan behenum e kamyabi tak balair EPS school ki hama fursat din godo has ko ammi kudin akilin kudin waran enhame ge kewa deve to masekte puri school algon mena principal adi founder memberum e kankam ga nasutga waak dakwa adbar adi ibor deva warak badang hin kudin des interest tin kujjika mi dulan nodi ama en hamega en magameg ipeche to maseke kurum and fahu tari na balala na EPS ka angin kuding captain this mi hamajehigen bia idin kuding captain wasti be hota then ake ki adabi harakat hingunga adi primidan nabiyen mi lahum beer ke tabat hunar ko daskurum leadership tayyar kurumga puri ha angin kuding dariwaruna hamma masulu fursat den dia school enne wara bodan eruge founding members ada mi wara bodu baralu becoming ai mi angi kude invest nin kude meka hamaga mi kiyawmaga nama tangala sabit kurma fursat hoda di pawaka on faakulla adi angi kudina piriyen kudina ekwe algon mer benu kurani bench ki inga warada goteka den kudinna teve ecche de ekere hama wara angi kudna piriyen kut jinkala goteka wara ekwari bag egoteka algon men tawle mahase go nin kuram diye ehmema ekan hama algon tengeri apurin wa kamyabi taktere paan kolleveti pa kollana adi aiture ebanto aitur kolla no hama shamime vidal vigatan aluganwe sam deken beenum waduwa ki EPS ke number anekka vesama wujudan as EPS da dariwarun take fennane duwahe den ai ko alun hama EPS nimma fatibi huriha befulna de alun men navre senior kon tibbe befulna ves alun men navre fahun nimme befulnes emmen ekuga maseke kore vidya alun men namikan kamyabwane adi alun men mujtama gina masekke taken emmen ekkon koran nikume jiya korevi adi kamyabwane hema EPS family alun nikume miyavren baran hinga gannan ibeje program nimmada gadwes ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ko nimmadumuga kuring awar kurko vidal de fanto tibe flung dembenumba message ki EPS ke dariwarunna mi EPS ke dariwarunna ki raat kure mujtamaga warar rangala balaganna bay algon fakhur velivan dive rajye gutun furutama science periya professor gela ki ves ole wala hame EPS kevi dariwarek ehkam algon menge akhlaq tarbiyat ki mi EPS ka wara boda kudin ashagan degun ekam wati algon men irat kurbiya EPS kewadi eki kankama tarbiyata adi values eki kankam dirulunga kankam deke going akura going mikankam wara boda amit kandi algon men EPS dariwara miedu algon men darina ves mi values mi akurum gaumi eki kankam ga gaumi law bifeduma mi ham para muhim mikankan algon menge dariwaruna olum filwa dinum adi e dariwarunam denneve algon dariwarunge kudinna me primabu jila mikankam basil kodden nurana padan rajyege ijtimai balimadu kome gutu gannati laga tarbiyat davwegen da dium evi me EPS kudinge irat EPS foundation ko maqsad ka be agargona maqsad patre duri ijtimai gutu masay kuruma democracy harudana kuruma masay koddinuma insani hagut kuriyaro masake koddinuma dive bas kuriyaro masay koddinuma dini kankam abes bara help kari kuruma masay koddin miyam algon minge me foundation fedi maqsad kare mene anka algon ekka sakurikama paha kollam miyadu dive bawge academy ge rise ke gotuge sohnavi fakhur veri divehi dariwarekkan adole wala hisab kiya dariwarekkan avana paha kollam ehvima kuriyan algon menge emmenge ummida ki hama EPS kuoge namuga adives gauman ittudu hidumattake kuruvene goi gaum bina kuruma taraggi gotugal amma EPS dariwarun kurige dariwarun adi kuriyan ittanga mustaqbal ga denkade schoolakun EPS schoolakun nukunna kudina kives gaum bina kurunga waram muhim baverin kamuga wegen diu adi gaumi lo bipadda gaumi taraggiya
මේ දුලිගෙන් කංකන් කුරිය ගෙන්දියුමුග සාබිත්කමයි තිබු ආදිය නිම්මාලුමගේ කුරින් දෙම්බේනම මෙසේජ් එක බතෝ අලුගොන් නිම්මාලුම්ගේ කුරින් දෙම්බේනම මෙසේජ් එකි එහෙන් ස්කූල් තහුග මෙවගොත තවලීම් හාසිල් කරමු මිගෙන්ද දරිවරුන බුණදම් බේනම වැච්ච අලුන් බුණදම් බේනම වනි තකෙති එම්මෙ ෆොරිහමකොන් අබදු නෙතුමකි එච්චිහි නෙතිගෙන් එකමුගේ වාහක අබදු දක්කමේ වගතෙන් නෝනේ ಹುರಿ ತಕೆತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಬೇಣು ಹಿಫನ್ ದಸ್ಕೊರಾಶೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆ ಮದರ್ಸೆ ನಿಕುತಿ ಬರ ದತಿಕೊಂ ಹುರಿ ಇಮಾರತಕ್ಕೆ ವರ ಮದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯ್ಕೊ ಹೇಮ ಮಿಯದು ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಫ ಮಿಹಿರ ವಸೀಲತ ವರ ಗಿನ ಗುಣ ಏಕ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಹಂ ವರ ಗಿನ ಇವೆನಿ ಎವೆನಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ ಮಿವೆನಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ ಎವೆನಿ ಕಮೆನ್ ನೊಕರವೆ ಮಿವೆನಿ ಕಮೆನ್ ಹೇಮ ಕುದಿಮ್ವೆಸ್ ಮಿಯ ದೇಬ ಜೆಹೆ ವರ ಬೊಡ ವಿಸ್ನ ಮಿಹಾರ ಲಿಬಿಫ ಮಿಹಿರ ತಕೆತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಬೇಣು ಕುರ ඉන්සානි වසීලත්තන් තඩග්ගේ කුරුමට්ටක කුරෙවෙන් හොරි හොරිහා මසෙක්කත් තකෙග්ග වරබ්බඩ ලෝහුළු විගෙන් අලුගන් මෙන් හම හිඟන් නිකුන්නන් එබෙජෙහෙ හේම මී අලුගන් දෙම්බේනුම මසෙක්කත් මෙසේජකි ಹುರಿ ವಸೀಲತ್ತಹುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾಶೆ ವರಗ್ ಗಿನತಂ ವಸೀಲತ್ತಂ ಎಬುಟ್ಟೆ ಕಿಯಬೆಗೆನ್ ತಿಬಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊದ್ದೇನ ಮೀಹುಂ ವಶಾಗೆನ್ ಎಬತಿಬ್ಬೆ ಎಬೆ ಫ್ಲುಂಗೆ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾ ಲಿಬಿಫ ಮಿಯ ಫುರ್ಸತು ದೂಕೊನ್ ನುಲಾಶೆ ಅರ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ
EPS school ಗೆ ದರಿವರುನ ಮೆದು